thlir tu zong zong te chibai le vek ule chanchin hranghrang lawrkhawm ilo ngai thla ang Palghar Maharashtra hmuna thil thleng Garchin choli khwa Palghar district Maharashtra huam chunga April ni som paruka thil thleng chungchang kha kanla sha chewin arin oma Garchin choli Palghara hian April ni som parukhan Hindu sa khopui thiam pahni le driver te chu no pangruk tuma puin a khomi ten an soisa a an pathum hian an boral vek ani he thu boya hian Mumbai police lamte hian mi za somnga pali an man to a hengba ka hian he tualthahna a in nam hnoi ve kumtling lo mi som pakhat te po police te hian an kol mek bok ani he tualtha du lo na hi Maharashtra sarkar in CBI te chu chuitir turang yatin BJP MLA Ram Kadam chuan nimin November ni som pariat khan choknge anor tumin a thui shwai mi enge mozat tenen Palghara an kala chuta an kal chu police te hian an lo manta ani police lam thu chhoin atar lan danin coronavirus rileng awanga in khar khipna kalpui mek ani awang le dan kal lai mek to chana man an ni ti an tar lang actress Kangana Ronot police te ma a voini a in lan to lo kan video masalama Kangana Ronot case chungchang kan soinwal to a Maharashtra sarkar laka soisel na sang ane awangin Bandra police station a thuboi zialu ani a heiba ka hian Bollywood chunga sakhwa le sakhwa inkara hem thlak tumapu ani awangin alaka hian thuboi zialu ani bok heng thuboi te awang hian Kangana Ronot hi police in voini an ko to a unau pa no pui nei awangin police te ma a in lan theilo ni in tarlan ani a Kangana Ronot hi October ni somni paruk le November ni thum khan police te hian an ko to ani kan tarlan ta kang khan avoi thum nan police te hian nimin khan police te ma a in lan torin kauna thupek an ti chuak le ani soitam ngai lovin coronavirus in khovel pum ati boidan chu kan shevek to a atakatong tu theu kan ni awangin film khurdan tur po kan shetlang viau to in alang chuti rualin ngaya nei na awangin film khurjol huna kan lo in thlada le mai thin ero apoi thina he shipui mit tak tak tur hi chuan hun ala du rei dewin arin om chuti rualin damdoi siam tu lamte po in tran an la zela chu khovel mishing ten kan nga hlil ni in siam chuak thwai se ti chu kan du thu sam cheu ani arin om American pharma company Pfizer te vaccine siam chu te sang an paltlang hnuwa phase 3 trial an nei atangin 95% in na athok nge ti finfia ani thu NDTV chuan atar langa asiam tu company lamten an soidan chuan kum upalama po athok thaviau ni in tarlan ani heng te sang an nei to a thalo zong emo a side effect engma a om lo thu kan thulak na chuan atar lang bok Pfizer vaccine hi kumina dose 5 crore siam man an tum do ni tarlan ani bok Pfizer lamin an tarlan danin trial an nei atanga ni somni pariata 95% in coronavirus laka aveng theiti an muchwaka company thunei tulamte soidan chuan he vaccine hi man thuai ani theinan US Food and Drugs Administration in phalna an mu thuai anin be sei thu an tar lang bok Pfizer vaccine hi phase 3 trial na July ni somni pasari khan nei chan ani a mishing singli sangthum zaruk somruk pakhata enchin na nei ani Pfizer hian an vaccine siam hi November thatop lama FDA lama approval nei turin kal antuma chuta approval an mu thei chuan external advisory committee a thuron an la le anga vaccine chu a him le him lote data zirchian na te an na thodan zong te an zir thale vek phodon ani heng zong ti nan hian hun an lamamo deuh don nia tarlan bok ani tin heng ba ka hian company lamin an do siam chwa tumzat hi lo siam chuak ta se avon himna konga har satna an nei donim ti te thlengin an la en dikle vek dona heng zong
ti zo vek nuwa approval an pek thei chuan Center for Disease Control le FDA 10 an vil chhun zom to anga he vaccine alo hlotlin theina na trial ne na te chu kumhni chung an enjui zel an la nidon ani heti mek la in India rama po tuna hian vaccine en china phase 3 na Bharat Biotech House siam Covaxin le Oxford AstraZeneca vaccine siam Covishield te chu an kalpui ve meka he en china dose masa result hi December thatop lama emo kumthar January thatira emo hriat man be sei ani Rahman anga thil akal tluan chuan nakum kumtir lama chuan approval mu thei be sei ani bok tin heng ba ka hian Zidas Kadila Hausiam vaccine po trial hi kalpui mek ani a anti to china chuan a thani in antar langa tuna hian phase 2 trial an nei meka phase 3 trial an ron nei ve thei tu thwai tura be sei anni bok WHO in atarlan danin tuna hian khovel mun sang coronavirus vaccine hi zatni som pani siam mek ani a heng zinga somli pariat te hi clinical trial nei mek ani a som pakhat ti chu final stage a anom to ni in kan thulak na hian atar lang bok heti mek lain US Food and Drugs Administration chuan COVID self test kit chu an pom thu an ron tar lang vele ta a he test kit mang hian mani in luma a in test thei to don ani a result hi minute som thum chungin a ron tar lang man tura be sei ani a US Food and Drugs Administration lamin an tarlan danin he self test kit hi voi khat man zel ani dona mani nar ko a swab sample laka mani a test ve mai tura ruwa man ani he test kit hi kumsom pali hnoi lamtan man phal ani ve don lawa kumsom pali chung lamtan chawa man tura ruwa man ani kan Thuthar nan Jaisalmer Rajasthan thil thleng hi antar lang le ila Jaisalmer Rajasthan khwa acheng mei thai chu apasala chung ten pasal dang nei tirlet antuma adu lo awangin ahnar an tansak he mei chia a ming tarlan lo chu koje khan nen anin neya anin nei atanga kum khatwela apasal hian aboral sana apasala chung te hian anma ni chung hnai tak pakhat ama aya upa chu pasala ta na nei le turin anti a mei chia hian lo narin apasala chung te thinrim chuan November ni som pasari thole ni khan kut an thlak ta a ahnar an sa hek sak vek ni in ach tak crime chuan atar lang poi khoi tu te hi pahni anni a janu khan chu police ten an man to a pakhat jok mamjat ero a omna chin shat lovin abibori ani he mei thai hian hliam anei nuala Jodhpur hospital a enkol mek ani he thil thlen hnu hian hliam tur u nau pa chuan nimin November ni som pariat khan police station a complain a thelut ngal ani khati zong kha niri le phot mai se thlir tu te ni man nuam mutui mangtha vek ule